Sanibona. Mina ngimkhuba eyenziwayo makushoniwe kodwa ngicabanga ukuthi sifikile isikhathi manje sokuthi noma ngabe siyayenza noma ngabe sifuna ukuyiqhubha nathi lemkhuba kodwa ake sibuze manje ukuthi kwenziwelani. Ngeke ngibuke nje makushoniwe kube nombango wokuphuma kwebhokisi endlini bethi abanye haya akaphume ngekhanda bethi abanye haya akaphume ngeenyawo. Umbuzo ukuthi kunamehluko muni ukuthi aphume ngekhanda noma aphume ngeenyawo. Siphinde siyibuze futhi ukuthi imuphi umndeni mhlambe esingakhuluma ngawo sithi hey lo yamndeni uhlupheka nje kanje wakhipha umuntu ngekhanda. Lo mndeni uhlupheka kanjena nje wakhipha umuntu ngeenyawo. Sishayele manje isikhathi sokuthi ake sibuze singaboni ngoba benza lapha ya kwaNxumalo bese sithi singabakwaXimba sesifuna ukwenza lokho sithi singabakamabuyakhulu nathi sesifuna ukwenza lokho sithi singabakwaGumbi ake siyibuzeni ukuthi kwenziwelani kunani makungenzekanga kuba nani. Ngeke ngithule nje ngibuke ngisho sekukhishwa isidumbu sekuphunya kuyongcwatshwa bese kwendlalwe icansi egcekeni sibekwe phansi isidumbu noma libekwe phansi ibhokisi kuthiwe akufanele nje aphume from endlini aqonde ngqo emathuneni akabuya bekwe phansi kubuye kwendlalwe icansi kukhulunywa. Ngathi uyabuza kuba nani? What is the reason for doing that? Inamiphi imphumela lento ungalidlali icansi mawusumbeka leli cansi libekwa njalo linembonqo imbonqo ke kuba ile nsonto esuka ifakwe ecansini ezantsi lapha yokuhlobisa esuka ibekwa phezulu kwalo linembonqo kuhanjwe kuze kuyofika emathuneni libekwe ibhokisi lapha mase kungcwatshwa kuba khona into ethi akusikwe imbonqo manje ecansini lo mhlobisa usikwe. Umbuzo kunani? Mawungathi uyayiyeka lembonqo imuphi umndeni ongaxoxa ngawo ngempela nawe ufakazise nangawo ukuthi hey uyababona nje abantu bakwaSibiya banje nje bangcwaba umuntu nembonqo akekho waziyo nokuthi yayisuselana akekho waziyo nabadala suke bebadala kunathi ngeke ubezwe futhi bechaza ukuthi susani imbonqo bantu bami ngo1 no2 no3 bayibona nje imbonqo isuswa nje nempahla amabhuluku asiko uziphu akhishwe namajacket amathi ungcoto nejacket kukhishwe uziphu awazi bakhishwelana ngoba kuthiwa into eyinsimbi kufuneka ihambe kodwa izibambo zebhokisi ziyinsimbi. Shayela isikhathi bafowethu manje akusafanele ukusenza undendende lento engenasidingo lento ongeke futhi usakwazi nokuyichaza ukuthi sikwenzelani lokho. Bake ngabona nje mina ekhaya kungcwatshwa bephosa abantu siphosa inhlabathi siphelezela lo laba baganile sebashada kwathi akakwazi ukuphosa ubani ngoba sewashada. Nayibuza ngathi kanti kuvalelisa umuntu ukuhlangana naphi nokushada ngoba akupheli ukuthi lo umntanami akupheli ukuthi lo ukhazini wami akupheli ukuthi lo umkhulu akupheli ukuthi lo ingane kamfowethu ithi anti kuwe mawesifazana pho yini ngeke usacoshitshe uphosa inhlabathi uphelezela ingane kabhuti wakho just that nje ngoba usuwagana. Shayela isikhathi ukuthi kube khona izinto esizibuzayo ukuthi yini indaba kungenziwa kwenze njani why kungenziwa kuyekelwani. Kufana nehlahla leli elokulanda umuntu sengakhuluma kakhulu ngalo ukuthi umuntu ufika ashonelele eintabeni ashayiswe imoto le eintabeni kusuka umndeni uhambe uyomlanda umphefumulo wakhe umuntu lapha ashonele khona athathwe ngehlahla abuyiswe ekhaya mase kuyongcwatshwa futhi seliyathathwa leli lahle futhi leli hlahla leli sekutshela lo muntu oseshonile hayi isibusiso njengamanje sesihamba nawe sikusendlela yakho yokugcina nehlahla selibekwe phezulu kwebhokisi seliyongcwatshwa kalona ihlahla ngidide ngithi selingcwatshelana ihlahla isani posting sokulanda lo muntu le eintabeni lapha eshayiseke khona ngemoto phinde futhi umuntu akhishwe futhi ekhaya ayongcwatshwa futhi le eintabeni sekwangcwatshwa nasemadrobheni bese imlandelana. Imbuzo leyo okumele ke siyibuze ukuthi kuba nani siyadinga ukubuza sazi ukuze mawuthi utshela abantu ukuthi hayi mkhipheni ngenyawo ngenxa ka1 no2 no3 senzele izingane zethu ezizayo masimkhipha ngekhanda but abasimkhipha ngekhanda kanje umuntu senzele u1 no2 no3 hayi futhi hayi akakhishwe ngekhanda akakhishwe ngekhanda akakhishwe ngenyawo lize lijikisa ibhokisi buyelana endlini akaphume ngenyawo. Kuba nani bantu abadala nje mangathiwa uyasukuma ingane iyasibuza base sebadala nje kuba nani njengoba ekhishwa ngenyawo kuzoba nani mayekhishwa ngekhanda akekho waziyo.
wezwa nje lo wesemngcwabeni wakwaSibiya ukuthi hayi lapha kwaSibiya bamkhipha ngekhanda, lo wezwa nje semngcwabeni ukuthi hayi ukhishwa ngeenyawo, akekho waziyo. So sishayele isikhathi bafethu ukuthi siyiquestion ezinye izinto, senzele ukwazi for the sake of knowledge, for the sake ukuthi sifundise izingane zethu, angathi umkhulu athi umuntu ukhishwa ngeenyawo nobaba wathi ukhishwa ngeenyawo sekukithi simkhipha ngeenyawo. Maye ngabuza umntana methi why baba nithi ukhishwa ngeenyawo kwenziwelani, uzoyithetha isingane hayiwa nayo ubuza into zabantu abadala ngoba you don't have any clue. You don't have any clue. Sishayile isikhathi ukuthi izinto ezithile ake sizibuza ukuthi kwenziwelani, kunani, kuba nani, kuba nani. Mase kahle singakwenzi. Ngiyafisa mina ukwazi ukuthi ongaba khona nje ongasitshela ukuthi umuntu ukhishwa ngekhanda ngoba kwenze njani, ukhishwa ngeenyawo ngoba kwenze njani, ubekwe egcikeni mayisephuma ngoba kwenze njani, lisikelwane icansi, zikhishelwane inkinobho, basikelwane oziphi. Siyadinga ukwazi for the sake of ulwazi, sitshele nezingane zethu ukuthi bathi abami nize ningageji lapha nisike imbonqo ecansini ngoba kuyokwenza ku1 no2 no3, nize nikhiphe inkinobho, niukhiphe oziphi. Senzele izingane zethu ukuthi ukhishelwane umuntu ngekhanda noma kuphikelwane ukuthi akhishwe ngekhanda ngenxa yokwenzana. Siyacela onolwazi mhlawumbe angasiphawulela ngisho kuma comments. Siyabonga. Siyabingelela ngani zakwethu, siyacela uma uqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa, cofa subscribe button ku channel yethu. Ngani zakwethu-ke lana-ke umkhwanazi umbuzo akawubuzayo umbuzo obalulekile ukuthi kuba nani, kuba namthelela muni uma kungenziwa ngale ndlela kujwayele ukwenziwa ngayo. Mina-ke nawe besingahlangana laphayana kwi-comment section sizofollow wakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button. Danko.